na twaisye na tukatungilila oingi ila ndo malea kunena na kulea maleo sila nyama kwani ila makoseania na mande ya kuilela wongoni na wongoni mateku sila nyama kwani maundu ala mengoni sio nimesobi kabandu makathi out of control sayinguke thea mundu na frustration ni stress na maundu mangina tio bebe mokano uzomete yulo aka kwanza mundu mukakupikia otila mundu umekuko ake wa yu wesuko wekata akaisa achao ngona kwa na niyo kitu mitutinda tuitungilela pati undu munene utasolviwa andu bekalite nde manenanye na yukitu michuno joki mabina mangi yano chumwe kukosewa wibindia na womundu nake ona wonge abindia ayona na advantage ayeka ngolo zaidi kana no kumweka na kana no kweka sindu intention na ena ngolo na niyo tuwasia kele binda undu wethiwa thini wa musi andu mekalendi masilane makolanye ni chaukina thina wiko uniki na kuiko uniki nikana withie ni masi ya kwisovika bandu bubo thatu mwingi na wo nundu bubo thatu bathoku na bana nga musi uzupio you ona wa thata yune na mundu na withugizia umbethugizia manyeki thatu mwingi wa ufikia kweka sindu taisu ndoku wana nga musi usu ukapingia pio nundu no mesa mundu waku pengine wa muwa etha ni nya ciana isu isi akosainya etha ni tha ciana ni wa mweka nyuwa mwekanya o ne mona zilanye makwani no wewe kwa nomba withie baikendo lakini apart from that etha ni wako na kikochu na kutwika amoni wa serikali polisi ni kwasa yu hithi omwe wa umia kana ni wa inya na kwiwa kwatwa serikali wobwa yu etha mwina ciana cienu citwika pathei baimu mukamatinya ukamatethecia yu hithi okuku yu utisa kwika maundu amwe yu amusoithia ya asira ni asara ola asira no yitha mundu la mwe munopio ni mundu la wisio control miwile yake nikana withienda neka uthuku na nena nai ibinda lila wino thatu ngoni kwa andu maule o thatu na wako se wana maima na mwikala nyemu mwili yoko seana ona wako se wapa nene be tata ola thatu na nduka omisie mundu nundu omisie mundu pia mundu ni wa serikali nayo ni kukwasi hatua na serikali ndi mana weko se twata nundu tayoje na niya ATA pena mawala nyola makwikata mausila nyando makoseana yokulia uleye kwiko uniki kwa andu be maule o thatu na andu maibundisia kunenanya nela kwetha no mabitio kuumisi kumanda ndu me usuluhisha mwekari ke bandu bakukita karibu sana madam Lydia. Asante. No ni changio baini na niongela nazie azuma iko waweta I think pia bena rate nene ya andu kutumia ndawa sia kulevya I think si dawa sia kulevya and especially alama news abangi ni prezi andu mama anyo bangi ubika abandu kethia ndwina ile emotional control wa thata ni kethia ni wausuzia na ni wausuzia ndwina second thought ondo chokonya na uokeka no lot mundu azia ni weze ne kuwa mundu ukwagitualize kula kuwa kwa hiyo I think pia ndawa hii andu me utumia izo ndawa sia kulevya tabangi bagi ngine na manyuza hii akina cocaine ni bika abandu kethia ni si affect judgment ya mundu mundu bika abandu kethia ni kwezilio thoku lakini mundu ukautungia ne ogwo ukabinduka akili ukethia ndo amwe at that moment ilo that it ndwina opportunity kana binya wa kwitunga kwa ndwina self control akili yagu izilia one way then generally uketha ndwina self control na juu in my opinion nikingi kituma wandu meka zindu imwe taisu nondo ona mundu very normal na wina their normal senses ata influence it ndi kindu kingi kokile kibanga utemange mundu muthembosu uketha wate manga tambui kana tangu kwa kana to kwa yangu I mean mundu normal tila hizi kweko nondo na wate mundu yambe wiko telema lakini yando labda na influence yamba ke maitelema utema noga ende anotema yego wingi pe ona pia bebozu ndawa izu na uimu wa muthemba ni salamu mwitigisela ni na mvino wa mitambo muthenyani wa umondi
Ni asante kwa alamu tu ya mwende na ulika ndini shabikita bobasi kila mpole aite ndini ngaligosia kayole so weto tusembete imwa discussion imbigane sapiu agina simba wa mi aite itole katu hivo kina Jackson aite tukwa nisanga ligosia mulilongo makule ino mambi kuka nundu ataalamu meba masini yendi ya chadiki kuka edhiwa wika oka ilo matana no wekuwa mpole yeah Evans Caleb ngwaninye yiwe ndiye kwanza wibongwa maana kangiluna kazatiwa misingi ni Athiani oba Nairobi alike misingi ni Waifeta wa Lilian Bernard wa Getina ondema Athiani FM makula na zayuni mapingu ye bora mwikakulia o alamu kula zake live na maka kawaida ma Mutiso munini eka na wanakiata kana muongeli munene eka na wanakiata suli makulo twa ilesi na twa weta kana undola wethi ya isimbilie nizo sana kama na undo kwekana nayo agila kingine ntete ya akamunonga zeloke omundo ikuya ai muongeli wa kuni munene wali takwisiza niwe watamundume nundu wakwitho niwe munini ba imongeli munene so makulazuma munene atumia wara tafadhali tu tuekane na mono ikule yuwe serious ikule la kwenda okay kutedio nayo Frango Munyoke tingenesia ta Yesu ni ngalibosia nyamira ni Mungu atanesange singama cho tatu raha kasa nimeingia ndani mini ya niba studio kana enzi ni wa mondo tu ambao kunenga time Rajab Rashida Kasia Shanzu Mombasa tuko ndani Kadhuko Philip ona kia katia tuko atanesa masiku atini atalama sume ba studio alafu mbiki ya kamaka Peter mwambini ngunenga badai ndau manyama ukolio ala meba masikeli ata Yesu muno eta wakamana kangiloni Dhuku Philip na kona jakishombua kasa tulikite yemwe masi ya talama suka na bangi uituma mondo ayika kendo tekwe ndagala kiboni kana wona mondo ayisa kwa kitendo ta chu edha amu yetene kwika ondosu su eta wa Christina Mmasioki James akasia tevamwe mitamboni ya Athiani FM poki wando masi ailoko na mondo aikuwa pastor withia wendo wa bangi kuma tenegana ka kwika nae nene sana ugo katika misebo mundu kila sema mana akuya ainanga kuwa kana akuya no sawa anaekuya no sawa no wezi ti sawa mbango alawe na no medho ina maika ala esa boka akuwa wa okiwa ndo maza aina natinda yomuka akamu aina natinda akiomuka kamweka 1 2 3 tata sama thembo sinelo kwa the red flag katika mitwano actually isi yangapi onapate mtu anoni mundu wonde authority ngakwika ni wile kutabia authorities either ukambio umusi ukatabia lukamenganya nuko kalaimbia kambua aningwenda mumani kana mukanyi mungezethia nikiara no waiwe kana pia ukaripoti kwa polisi kana chao nikana ketwa aka questioniwa nikana kama na mundu tiwa undu kumosa akakani kwitene nduka hapo these ando ingi mesa akumiwa methama butheisi okela saati wangu ngakuwa ngakwika mundu abika level ya ku threaten na ti once with ya nitakiko ki ukwenda kwa unusio ukatabio ando maku ukaripoti ukawebiwa na pia akakanya kwitene Ndombine kule iba ya shabiki waiti Mutiso wa mume wake niwe konzete mudemba wale hiyo akulite ni kawaida kweli ndo asia Mutiso wa mume ni muasa na niwe konzete design yesu na akasia amweka ali muno akulite masi nifanye nini tuingia tumuote situ yake kwa mwete kulete mada tumendeto zokuna ngitsoi kwa tu madam Lydia nowe inamiona atumendeto zokuna ngitsoi nami manze yake kamba yambaye so akulete ekeata kauke obina akulete Mutiso we kumbe itomo themba wazi yu ni kawaida iwandizi andolama ilitobwithia maisungia ni iliaka kana ni ya ume ni ndia umani ya Mutiso mwekonzi ndizina madam Lydia ni dawa kumani ya ume konzeti basi nukwana ukwana lakini wani kita kono ndo pasa wa uzizi yu wana niwaka nai
Ado kwende kuma wala jitwika na twa kama ni amu ikonze. Acha ni mzizi azo ngenewe na kanzo mzizi azo. Lakini okay hata nazungia nondo ni mwaile utethezia bai. Uno dieze I mean isi moto kitakuwa by the way. Imo with the story ukwiga. So tuzona kwase ni ugo kana ndi kutuile kana ndi kuli concert. Wona wa ainena na yaseni wa mume nisinde kwasi ati ni wa mundungi. Yaseni wa mume meaning is ibo concert Mutiso. Baby ndange razo mai. Stories ya Mutiso okay be saya ngome stories ya ngome jao but I think the truth ni kana on the mate ne wasa ona Mutiso ndi ya nene ya andu on the T uniform ndo zakwazi ya kila mundu be ni 6 inches kana ni 5 inches kilichamba dembozo ando ni tofauti kwa mawe ya ne kakube angeni kaasa ne kano ne katheke mudemba mi tula ndo mombetwe na wasoma wagunikilo na mitandao ni masya from certain centimeters na the longest known I think the longest known around up to 7 point something centimeters kwa meme hiyo magweta nangi with amo normal meiwe lakini the point ni the possibility anondo asia ni muasa pia onawasia okay we bala niende na story no enda vile onawasia ndo naturally ando ala aasa with the time ni mebe odume kumba ndo linganisha Mutiso na physical appearance yandu nuona ndando ingi asaba ndo ama mbendete bayi yuni assume no Mutiso wasabite londo ndo maza baona akaikota akegumbo bayi lakini twetu asiambeni nondo nditwe yomba ando ngai no atombie twetu tofauti onaume mombe no ngai me tofauti ala aza ningaiwambie meaza ala gube ningaiwambie mea gube yuwe mundu mukawa we mundu mewethia ni mwaza egodete ta iyo ta wa mamo ningeto mana ondo kwekana na mundu aku nono ndumotila Usiole hiyo yako uziola hiyo yako no o manyondo bala we za ukabika nondo wakela yonde ni ukuita you mailo kweleana na mume olondo meka ana meko na maundu monde kana enda na umia lakini twemwe I mean ndio ndo wekana na mweozi wake ndadila ningadila izo story ingi you manyondo ku survive izo ni opinion yako asa no tukimana kiendo kana ye ndo na masi ona sangi wasi kaisi wando siasiano sio nditisi on the ndambuko because onando makawaida waka na ume tisi ya wethi hapo amubizi achake no kikumbeto vaini na sindu zam ko usino ndutoneka pe possibility wa mundu kwethi yao pe ona bend yo bandu na no design kwa kwanza kwendu kwendo kwa kama twika ama manda azume bend mundu memwo so apambane na hali kana so you the best thing ni ama ni mundu wake ama ni mundu wake nesa mekalanye nesa awole buya sometimes with no buya maybe no paiki batokanyo no buya no ndo nie kindo abnormal kana ewa story nduka kale maisha maku wati ya story wewa aye mundu si waku no mundu we kawaida no mundu museo mania ni onake get time mozo yani mwami nozo yani amukemba na maisha maseo